What's up mga hitsuraan, mga chuy, mga chay? Hitsuraan ko Lisaw making random videos today, and today we're back to vlogging, guys. Okay, I have important announcement to make. 32 days to go before we go home. So, I'll make the rest of my stay here in Japan memorable. So, bani ko ninyo ano nga journey, guys. Today we're going to Costco sa Kawasaki. I hope you guys enjoy this video, and don't forget to smash that like button and click that subscribe button and hit that notification bell for more Hitsuraan ko Lisaw vlogs coming soon. Let's go! Balot nga. Ah, そしたら行かないもん。ここでもう一回言ってここでまた I hate ballot. I hate ballot. Costco. Let's go. Let's go, 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 go. What you hate? You hate balot too? No. I love balot. So malit mi karon, guys. So Nico. Kaba na mga friend. Dapat tara. Oi mo. One card wa 3人できる？そう。そっか。3人いけるか。Yeah! And we're in. We're in Costco. We're in Costco now. Second time. Second time? What are you going to buy today? Sushi. Sushi? No sushi here. Ana? あるよ。 Sushi ある？あるよ。いいよ、買いたいもの。これはもうPwede man tamo sakyan ni pwede na? それ一番。いいよ、いいよ。Nataryo dok ko. Natari yo lang. What's up mga kaigat? Uy! Uy! Gasa mo ka? Oh, ipagatan na. あ、これも。これも一緒同じ Palit ko ni pwede. みんな。みんな同じ Mina na ji. Dagana nila gipalit, guys. Pila ni part? Palit ko ani. Swiss milk. kaniyo mga ngani oh kaniyo daggan kay 20 ka sulod Titi pa. Suko na kay kana. Mada ni Costco dere, guys. Nani de kada ko dere. Gamay kita na sa gawas pero dako de kay sulod. Sa pamilya nito, ang dami nito pasalubong ko pare. Grabe. Ay, abangan nyo ito mag-uwi. Dili. Arubin lagi dire oh. Ay, palos oh. Pangdagat. datuan mga bata Awa yun, kay kuhan ko yun. uy makabangga ka rin Hindi lagi. Kore iyo. Let's go. Pasa, ito ka dia. guys nanay buang dire na sa guys daw come on Tagay ko rating sa Costco part. Nadi ka amigo dire. Akong rate. Bati kayo kay naa ka. Asing bugal-bugal.
あ、それね、昔。Ah, 変えたい。チョコ。Natila na ito eh. Hershey. Namot lang. Pakita na to. Go, Budi. Hoy, Budi. Temperatur ko. Budi, tabangin ako bayadan niya. Baylo ko. Siya-san. 欲しいな、スパム。これが偽物だから本当のスパムは好き。好き。本当のスパム知らないですよ。本当のスパム知らない？スパムの意味。いやいやいや。絶対やばいでしょ。違うよ。知ってる？知ってるじゃん。知ってるかな。スパムってああ。大好き。大好き。ああ、これか。 Guys, kinsay block decker dala. Kumusta ka, pre? Tangina mo. なんだ悪い言葉じゃんダメだよ So guys, sad to say the battery is out for our camera. Gamit lang tag phone para sa atong vlog for today. We're almost finished here guys. We're almost done here. Dako sa ilang kuan guys eh. Tubliron diri mahal lang. KitKat. KitKat 美味しいよねそれなんという肩車 makura. I'm going to sleep. Bye bye. 32 days to go Bayad ni guys. Yaya, silingan ninyo eh. Silingan lang ta part. So manami guys. Manamig bayad. Dong nami gawas. Dong mi uli. Uli mi kay kapoy na kayo diri. Muramig na gitulis diri. Kurotang kwarta. What can you say, bro? Tangina mo. 無理だ全然乗らねえよ前の車だったら Pag di masulod ang amuang gi panabo sa sakyanan. So base mag alsahon ni namo. Dalon ni namo. Kainit. Ikog ta sa Tag-iya. Suko na kan Tag-iya. Ikog ta sa Tag-iya. Sige nagtanong. Bye-bye. Chute na guys. Arigato gozaimasu. Itok mo do siyo. Wala, nabasa ako nung sa Manap. Okay. Parang perkim. Okay, 1, 2. Ayan, layuan sa. Okay ra, okay ra. Ay, ko itong na. Malayo kita dito. Rate, gusto. Kumusta ang gusto? Away, gistorya buang na. Kargador sa Perono. Ay, mong sakyanan, sir. Narito, unahan pa. Aman niya to na niya to sir. Gol pa. Sa gatos kayo ni. Sa Costco pa, hurot kwarta, alas na pagyan.
that's it for me, guys, and I hope you guys enjoyed this video, and see you guys in the Philippines. Bye bye. Don't forget to smash that like button and hit that notification bell for more Hitsurang Kulisao vlogs. Bye bye. Peace. That's my best friend.